Kukizo MLA Singh CSO Singh Guwahati Mifam Separate Administration Leitibam Makai Lengak CM Lakpada Kukizo MLA Singh Yaoroi President Rulautholaga Popular Government Sembada Kukizo MLA Singh Saruyana Wadab Laure Haina Pauses the Phone Lakwa from Amabu United People's Front UPF Amadi Kuki Nation Organization KN on a Yaning Deva Pondurakli Suspension of Operation Su Agreement Kuyak Pinab the Yauriba Kukila Lobusing upon body Amo Udiba Lup Anina Puna Tadrok Pacherol Amana High, a noble ingak Siembada Kukijo, MLA Singh Saruyagani Haina Warep Lokibalate, November Taramanga the Kukijo Council, Gazetsina Sinduna General Conference Ama Pangto Kimi from Adudam. Kukijo MLA Singh a popular government Yaunabaki Warep Lokidel, Legislature Labor Union Territory Ama demand Townabaki Matang Dab Apung Oina Kana Kibani. Matam kaya gi mamang dagi kuki job frup na tantunu lakliba union territory gi matanga lekhai tantriba makai di frup asigi MLA singna popular government sembada saruk yabagi wafam leiroi matung tarakpada su KJC na taliba demand asi phangdriba phawa kuki jo MLA sing lingak sembada yaunabagi firep lauroi Pause Karada Kuki Jo MLA Singh Popular Government Sembada Saruk Yaoragani Haina Fongna Rakibadu Semjun Sajinba Amasung Yumpam Yaudavani Kuki Jo From the Loriba Firepo Miamda Lana Uhanda Bahonabani Jupavagi Oina Kuki Jo MLA Singh Amasung Furup Asigilu Singh Basing Taliba Political demand Astage Kompam Amata Handok Leite Haina Suchero Lasina Fongdorli Ambaram the site to Assembly Constituency ge MLA How Collet Gibjan Amasung Singhat Assembly Constituency ge MLA Chilun Thangna Thadrok Pachero Amana Hai Kukijo MLA Sing Popular Government Sembada Yaoragani Haina Pause Kra the Fongnar Kiba report Ado Yumfam Yaudabani Guwahati the KJC na Sinduna Pangto Kiba Mipamdal Popular Government Sembagi Matangda Kanaki Adobo Kukijo MLA Sing Mipam Adu the Saruyaki de Mapung Oina Kanaki Bade Separate Administration Matangdani Haidi